Kakasi Students Union Central Executive Committee kala kenno bagladan ke jinglek kulmar da katanat kokoi kakhya ke sarkar jela halor ke thop ki samla puli ki bayo bha ban puli MBBS lingba ke state kota. Habakran sikilat pathai khubor haka janmit jonga laitare gurisau arhaja arpusan uba Donald V Thaba u General Secretary ulaong bagidan ki samla puli ki bamdai ki trai jela ki balayo bandrung haka kerdan bakhat lai bat khat sau jong ka open category bat ki NEET score jongki kalong sauspa nyopu ar bat sauspa saupu ar marbot. Henry dan pat isamla barung haka kerdan beningkong na kakasi jantia kategori ibayo sauspa nyopusan haka NEET score bat kumta ide ban bujli yakabawan haka kerdan bakhatlai haka open category. Ulang bakatai kabawan haka kerdan ka bakhatlai ka dia ghosh haka open category kariban hap haka kerdan bakhat sau bat bujli yakabadan menta haka tika kerdan ka Tanushka Chakraborty bat benrap baka open category ka kala unreserved. Ulang baka Tanushka kamdei bandan wat haka waiting list namar ki nyungot ki basakmat na kakasi jantia category ki tam yaka haka NEET score but wat ki badan haka waiting list haka open category ru ki dei ban bujli da ki samla na kakasi jantia category. Nalor kini ulakran ru halor ka bha puli Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery haka baulaong bahaka waiting list jong ka open category kata ubawan baar bat balai kim dei bandan namar de bandrung ki bawan haka kerdan baningkong bat baar na kakasi jantia category. Hakabaya day bat ka Bachelor of Homeopathy, Medicine and Surgery bagi bawan haka waiting list jong ka open category lingba ka NEET score kisha tam hai bawan ningkong na kakasi jantia category. Nakaba pentip baka sarkar jela kala pensange ya kaninga bha pule haka artare urisau arhaja arpusan uba Donald ula benrap bahaga jing puli BAMS but BHMS hi ketenat kokot kokya kala pentrai kam kulmar wat ya ka reservation policy. Ulaong baka pau baka dan ke schedule caste category kat bahaga reservation policy kam judan bat kumta ke sarkar jela ka debat pensange bat hapan pendu ya ka SC category nakini ki artli ki lan puli. Hadirin kejingyo kejing penmi jongka sarkar jela lengba ka tenak badipet ika kot khia ya kani kejing mang ni kejing bah ya kani ke state kota ha kejing lit ban puli ya ke MBBS ke BDS yang tak Bachelor of Physiotherapy yang tak Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery Bachelor of Homeopathy Medicine and Surgery ni lasyam ba kidon katu kat ni ki penrum penram lani kita ki jingle bakla nakaliang jong ka ni ketenat jong kot ka khia namar kompangi UI rum ka jinglap ka jing syam ka jumi hi ka sarkar jela kala fil kala bakla ru wad ga reservation policy ini yang ni kompangi ai nuksa ini kong kumya ka MBBS kumangila ai menden ka daga press release nginlap ba hapok open category ki dan khat sangut ki bala sajid menyo lit pulih lengba ka bahak jong sarkar Henry habangi pet pada ngi UI ba kawai ka khana berteng dia gosh kayo sauspa nyu pu ara ka nit score kawai pada ka Tanushka Chakraborty ka bayo sauspa so pu ara ka nit score ti ha ka jing si shahi kat kum ka kota sistem hi bo punya jong jela tada ki khasi iyo taki marks ki behe ki ko open category kamu ko open category kalong unreserved kamdei ki ban mang da ka benta ki bar jela ni ki dekhar ndrei monu ru ki badai na ni ka jela ka jungi ki la ban rung open category apa mud ba komuni candidate ibaning kong do jong ka khasi jantia category yo sauspa hanyo pusan ka nitsko kamu intam ya ke dia gosh kamu mai di benderung ha ka serial number 13 Matkani dia go sudah gede benhiar ke serial number 14. Kani ke Tanushka Chakraborty lain ngin ong yapi samdai wat tang bandan apa ka waiting list. Nomor kadan sau kayo sau spa sau puar kini ki marks ke need mo. Kalau ngipet ki khasi jungi nadu 1 hadu 7 ini bakhadu ru yo sau spa sau pulai ka need score. Kaba mud ba hang ni kini arngut kamut kini lain ngut arngut ka waiting list but iwe apa ka open category kini ki barjela kim don hop bandan hang ni ka list. Padahal juga por tentang ngilawan bu jengkeli balada kini ki khasi ki rung haka waiting list jong ko open kategori hatu gendang la na mandan haka khasi jentia kategori ila mandan namar kani ki sistem ka basia nadu ki por ki bamun suwa kin rung lang hapo ki rung hapo ka waiting list jong ko open kategori kin yo ru bandrung pade hapo ka selected
jong ka khasi jentia kategori tikani kadi ka jing bakla hakal yang ka MBBS ka ba ka sarkar ka le lara ka le se ka le khnang teman penhun ni nuru ndre mengi na kaleng ka senghing nam island nomor ba kani kan penduk lat pade yiki wi ki pardok parasnam jongi ki para khasi ki badon hok ban yo ban ru ban yo lipuli ya kani ka MBBS la kade open kategori dan ni khasi jentia kategori nomor ba tang nomor ba karung kani ka Tanuska Chakraborty hang ni iwei khasi insakut ka bade waiting list inyo bandrung kani khasi jentia kategori matrai kata boro hing sudu but hawat ngelayo jeng tip ba ka sarkar ka pensange menin ga sngi hi hadin mingla ai press release ba kanunya chu shakhmat naga banta ban le gani acceptance jeng nomination jeng ni MBBS mereka ga bangidon kam menta kalang ban penbek mardor no ya kalis kawi ru to shopping pois kawi banta ba de reservation policy in habban yakran batanika Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery ka nilap hang ni bahwa ha open kategori hi ubahe do hi udai uni barjala yo lifespan prapu ar kan nitsko nrela ding ipet pade ha ka waiting list number 1 Udia Mirzahan Hussein ubiang nomor yo lifespan ri punrio nrei baar bat balai di pa depnat bat Syamim Masuk Mullah lifespan lefuar bat lifespan arfulai kini ki kimde bandan ha ka waiting list jong ka BAMS nri gibadi bandan ha ka waiting list number 2 ban number 3 ide ni number 1 jong ka khasi jentia kategori ban number 2 jong ka khasi jentia kategori ha ka jing sishali banyak kini ki arngut number 2 number 3 ki barjala jong waiting list kategori dang tam ni number 3 badan khasi jentia kategori dia ka jo ro kam ru la kini arngut ki rung apo ka waiting list jong ka open kategori kin hap ru bandan apo khasi jentia kategori selected kini kadi ka bagi ju praktis adu munswa bat ngis ngudai hi ba ka sarkar kadi ban penbek no ya kani mardoru nomor kani ru kan penduk lang nomor subu la de kini ki kena matakin apply ki courses su subu ki ok no itu ko courses kani ko open kategori kalalaj te subu uni ru lik no sawai kemun ni number 2 bandi khasi nyo khasi kata lo kadi ki bar hagne po khasi jentia kategori di kini rung no di kini ki waiting list tikani kamdai ke boong ba ni persya yenu na bangi ngim aila di kiwi je ndriu ndri kadai hi ka kemungyong kadi ka an kadi ka kendon hi joka rukum bha ye kini ki jingpulir di habai di bakani ka homeopathy medicine and surgery ngini ba kani ru kita jing bakla ha ka open kategori ke jingrum kani ka wai ga barjala ka biang to hima begem ndri ladangi pej pada ka waiting list ngini ba number 1 apo khasi jentia kategori hitam kini baru arngut hitam kini baru arngut mai iru di bandan waiting list di banweng no kini ke number 2 but lada ini iyo benderung apo open kategori kemut saiwi khasi inyo rung kini khasi jentia kategori but ini ru ibandingkong badan apo khasi jentia kategori di bandan hi apo khasi jentia kategori kabumut satang lada ilalek no ilayo no lungba open kategori kemut inserung saiwi khasi kini kilong ki ba ni ngim sulak man pediang nomor kani kalau bak hanglat kalau boleh siliang yiki paradok parasnam ke jongi bat bengin susngap ru kam julong bat ka baar pada kalau bah kini ki artli jing puli ka BAMS bat ke BHMS kadon ke jing bakla ha kaliang ka reservation policy nomor bah ka reservation policy ke jongi gidan saupo kasi jentia saupo garo nanta san nam tagi ki other tribes but san ke bolong open Hendrai hang ni ngini menta ba ke SC kategori ru badan. Tingi ngim judan SC kategori apa reservation policy jung dene kami kini ka SC kategori. Namar ba ka reservation policy ke jungi ke mangilaong hi mengidan tang gitu hi bala mang kini hakanu gorkom ke sarkar jela ka penmi ya ke SC kategori. Hakini ki artili ki jung puli ka ayurvedic berka homeopathy tina kalian gajungi i dawa waya ka sarkar hawat kala pensange ya kini ka MBBS ban accept iki nomination ndre kini ki artli gijing puliru ka sarkar ka hak ban penbeg no mardor atau pindawan yang pada kata SC badi ban ki hak ban wengi ke SC ha bakam dan ki hak ban wen
Atu pisim kani ka jing long ka man kani pandai ka jing promor na kanu kom ba pisim. Ingin tip dia kata te sang sorkar ka la penjubab la kale khnang ne kadi jing le rumur ne kadi ke incompetence ke jong ki officers ki jong ki ru ingin tip dia kata bila an kali na sorkar ngi tip ba la bakala shibu ne ba kani ke jing bakala ka kata padai ki samla puli khasi ki jong ni Henry ke ga bangi sutu ba kani ke jing bakala la ne ke jing le la kadi ke jing bakala ne ke jing le khnang ka kata ba ya ka lawai jong ki samla puli ki jongi ba sorkar kadi ban penbit mardor nomor pi men syang ikan mah agriculture ki buan bagi jongi beri benrung open kategori kami orang bisa abu be kasi jentia kategori usam arajar arpo dia tu ko por idang long minister I ba bantai dor lang do ngale I kendu I ba lapan baik bagi kasi la yo orang open kategori ba apo kasi jentia kategori dia la yo benrung susu kena kasi di nakaliang ngajongi mentaru nakaliang ini health minister ba mentang I lakhot banyak keren yangi laskin kong hak porsi baji hasket tidak tingin sapek ke gajing keren dari gajing dawa kajungi bede kadi benni abi bedi ban penbet no mardor gini jing bakla boro apa ka sarkar ka thungi lagi di officer ni di minister di hablong ki batre janai ki ban pet janai kanang ba gajing le gajung pi kanang kata pat e kalawai jong samla puli ni SC kala pande kata ya kata ngimtip mong ong benia handai ka sarkar kadi ban penbet mardor gini ban laskin kong hingin pesngo ba kini ki kondom penram borok di ban penbet no nya kani ka SC kategori di ban weng no Nakaliang uba Ruben E. Najar Education Secretary uloong bagajing pak jet ke sarkar hapadeng ke open kategori bat ST kategori yaki samla puli ka long ka babakla bat kapau kumbadan ke jing tmu banyarap yaki weipat ki bamdei ki riulum uloong bagi bor sarkar ki kam bagadan ke standard operating procedure yakaba ka seng kam pediang bat ka dei ban pau perthai So kini kisni marsen mi hi kani ka notification akalai putarik. Nomor kini kisni shuti nakaliang ka sengru nim shimyo ban kandu. Ande ngi I ka tarik baki buru kibu kemba marsen sing shuti bakan sai ni kani ka buan kani kisni. Ande lingba ka phone ngi layo ban yakran ya ka tu kan ni ngut ki officer ki joint secretary habadi bakani benta. Nakaliang jungi ibu ta ka jikri ba kumnu ba itai ba yo bun marks hapo ST SC kategori imla ban ki ho open kategori ba badu na marks ka jubab na kaliang juki ki ong ba hapor ba ki pendap ya ka form kila ju ai ki kata ka la ka option bakin choose lada ki ko ban ko open kategori lada ki ko ban siapo ka schedule tribe ST SC kategori ST kategori te ya kata aga jing ya kran ngila ong ba kata kalong ka ihi babakla namar ba manu kena kasi container sendang lada kiyo ya kata kalan kinlet be kinjit be jaka ST kategori nomor ba kadun 10% reservation kata open kategori kadun tang 100% tentang menu menu banjir jaka open kategori but kata ka jingle jong sarkar kalong ka babaklan nomor ba pipa iki kena bakin denounce jaka ST status kadun ki ni long ki ST day by na jika jungi by bot ni yo kata certificate bagi digi ST te ban ai option kumta ban pelila ki bikin choose open category ni ki choose ST category kalau ke babakla kani ka jing thungwi ngas mo ba ka ditang ban yarap ya ka tamu ki bamle ki jajri room bikila ban room hapo ka state kota henry diki room da ka ba khoi ba ka shai kam compare henry kimdi pat ban le de kumni ki kila da kumui pat kanang ban penthami pat yaki kategori jongki ST pat nomor kani ka jingle kalong ka babakla di hadin kita kiong ho ya kata kiong ba kila juliet dum chua kadon kata ka SOP ending ini ya kata ka SOP ngimla ban pedang daliliru ka da kadon kum kata SOP ka di ban mi ka di ban mi perthai bat balihi ban ailat di kum kena bikin cus kimdi ban cus sabab PDST kumbala keren ni sama Donald Ahmad ba kinu ki ba la ki ba qualify ki di ban room biha ka open category but ki ba don hapo reservation pat ki bam don open category ki la ban don hapo ST category te kata ka di ka jingdawa na kaleng kaseng ba kum kata SOP ka bam yaha ka bolong illegal unconstitutional di ban weng mardor but di ban boot bet kat kum ka inti bajuya nundu ki por bunchwa di ban ya bet tek patek ben kunta kade ka jing tun bo marba lada nga di kasi yang aki omba pinjet hai pila pinjet na open category ne pinjet ST category
Tengah BST dengan jet BST kategori. Tengah munu kena hasiru kini muncul dia kata ke open kategori. Kin jet BST kategori nomor dagi perkat dia kata kabun probability kabun nomor ba 10% ngambun ke skop nganyuhan ni bani itu 100%. Te damdan ki khasi jungi ki batha mata ST kategori. Te ki batha open kategori. Te kini ki open kategori ki lawan ki kiwi bam diri lu. Dia halor tay bentahi bakini iha waiting list bali kidap kiwi pakai bener bagi kasih kujung kim dan nomor dan mau opt-in tak open kategori. But kani kalau ke iki babak lah ki pentami ya ke reservation policy dakum tay ki stu ba lada ki kena kasih kujung ki la tebet ki ha open kategori kunyo aka ST kategori kunyo kiwi pat kinumi orling ba state kota takda ki wanra dakum kini ki SOP ban pentami ki padba ban pentami ki kena puli ban penkulmar kli ki kenang ba ki labnya banyo teb ya katu kuningut ki bam dirulung apa state kota apa ini ke jing liat lang bagi ni ki SOP yam kadai bet kamu jing su jing kadai betang ban accommodate ba ya barok tu 100% nginyo ban teb back lagi bam di kasi bam di ki SD dikani kalau ke bakalabat kala penyap hiru ya kata spirit jongka open kategori dak lengba kata ke SOP tangi silan iwi close yang SOP ila nyap lot ya ka reservation policy borok away. Dikani kalau ngai ke ba peni penpau suka percaya ba ka government kam perkhat na ka banta ki try muluk unre ka perkhat pan nam ta kiwi ki jek beriu. Makani kalau ka ba klasi bun bat ka ba kum ka jek beriu hingi nam la pan pediang dalil ru yam ba. Ya kani ka 100% ka bedi ka open kinrung tang kiwi ki jek beriu ki jungi kindu. Namar ke bangi don kam hi ke jingkwa ajungi ka lomba ki samla puli ki jungi pinkiu ideng ki samla puli jungi ki baduk le ki yo lomba kan ni ka state kota kamut kan yarap sibun bahaya ki omtang ya ya ki simet na yung ngasem kan yarap iru ya jek benri ki emlang salang berowai atau pindawannya man ska perlu ikan ke SOP ru amin hapan dawai kata mun ya keren dot ki points bro Habatin pej bahagi ki shop ke shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka shop plus F menta kasni Lawan Rak Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.